Hello. Welcome to my channel at Infinite Insight. I am so glad you're here. Jodi nou pral pale sou zafè tansyon. Paske gon fason pou pran tansyon, gon fason pou fè si ke tansyon sou kontwòl, gon fason pou fè tout bagay yo sou form ba ou kek pointers. Pou fè si ke wap fè yo bien. Paske cheke tansyon la kayo, se yon nan bagay ki esensyel ki pou edo rete an tre bon san. Pa vre? Ok. Nou pale souvan de risk ki genyen le ou moun fè tansyon gan pil bagay ki fè ke tansyon an fè moun a risk toutan si tansyon pa sou kontrol. Si tansyon an sou kontrol, se si ke risk yo diminye. Men si ou pa pran tansyon, wap fè neglijans, gonsey de bagay, ou pa pran remèd ou alè, ou pa cheke tansyon, de nou konen wap mette vi wanje. E sa trez important pou nou pran soin tèt nou. Toujou di nou sa mwen pa ka fèl pou ou pa ka fèl pou mwen fòk se ou pou fèl pou tèt nou. So jodi nou pral fon ti koze sou sa bezon fè yo, bezon konen yo. Cheke tansyon se yon bagay ki esensyel, surtout si ou son moun ki sou medikaman. Si doktor preskri ou medikaman, sa vle di tansyon depase ou tel ta doye ya, sa vle di li important pou fè si ke ou cheke avan ke ou pran remedyo. Li ta pi bon ou cheke tansyon 15 minutes avant al pran medikaman paske pendant tap dormi ou pa konen ki e fè ki jan chwazi pou manage tansyon pendant nan nuit la e pi so li important pou konti tan pou cheke tansyon avant pa kouri ou al pran medikaman paske sou al pran medikaman tansyon an deja ba so kounya sa vin pral kreyon lot problem anko so sa pral vin fè tansyon ka vin tro ba jiska ske menm li ka la gwade. So sa trez important. Konsey de lot bagay tou ki important pou fè si ki ou pa fè yo pou ou pa afekte tansyon. Par exemple, nou genyen si ou fume, si ou bwe kafe ou bien ou bwe soda ou bien nepot bagay ki gen alkol la dan, ki gen pa alkol, men ki gen kafein la dan, yo ap afekte haute tansyon. Si ou bwe alkol, si ou fume, si ou kouri, si ou marche, si ou jog, si ou fache, tout bagay sa yo afekte tansyon moun. So li trez important, anpil pou nou fè si ke si ou pral cheke tansyon pou bagay sa yo ou pa fè. Cheke tansyon li mande li tap important tou pou cheke nan mem le a chak jou. Par exemple, si ou cheke chak matin, ou cheke 2 fwa. Yo rekomande ki ou cheke tansyon 2 fwa nan matin, 2 fwa nan apremidi. So, an nou kles sou sa. 2 fwa sa pa ble di ke ou cheke la 10 and then a midi ankon pou cheke la ankon. Non, e pa sa ou vle di. Sa vle di, cheke tansyon an konya, se bien malere, premier 4 bateri nan sa, men li pa travay. Yo peze stat la, we. Oh, okay. Okay, we're gonna have a number. That's good. So, lo cheke tansyon nan men ta pou m fin cheke l konya, sa ki esensyel se ke ou bezwen tan 1 minute, au mwen 1 minute avan pou cheke tansyon ankon. So, se sa ki cheke l 2 fwa. Lo ap cheke nan apremidi tou, ou fe men bagay avan al dormi, li ta bon pou konen koman tansyon ye, ki paske nan jounen an, bagay te gen do pase, ou tap domine, ou te fache, something happen. Li ta bon pou we, nan ki rote tansyon ye avan wal kouche. Lo ap cheke tansyon, sa ki esensyel ke bezon konen. Bezon konen ke si, on fèmè sa paske, mbaka, kon di moun yo, lòt mette bay sa nan pou et pasen yo, warele, li fè mal. You know, it's part of life. Se yon nan bagay ki yo oblige fè pou ede sante yo. So,
Genye moun ki gen tansyon nan watch, li pa efikas menm jan avèk machin sa. Gen moun tou ki gen yon ti machin yo mette nan wrist ou la, menm jan avèk on watch, menm jan avèk mont la, pou pran tansyon li pa efikas menm jan avèk machin sa ki ale nan braw. So, sa ki important pou sonje le wap pran tansyon nan braw. Fè si ke ou pa gen rad an bal, ou an yen pa afekte. Fè si ke sa ale sou pokor. Sil posib, li ta pi bon pou l'ale sou pokor pou fè sa. E pi, lo fin metel kof la, fòk ou fè si ke ou chita bak, sou chez ou ye, relax. Everything is okay. Fè si ke te piye ou yo ate, pa kwaze piye ou, pa kwaze nan enko ni nan soujamou, men fè si ke depla piye ou ate ya, kapab bien relax pou kapab pran tansyon san problem. Apre sa, lot bagay ki esensyel, pon yet ke wap pran tansyon avel la. Nou pa bezon pou l'stif, nou pa bezon pou la boume avek sa ka fet la, men nou bezon pou nou posisyon ki tre relax, kompran, tre relax, e pi wap metel sou tab ki devon nan, tab pi pre, mette men an sou li, apye l sou li, e pi just chita la, san ke mwen pa pale, e pi peze machin nan, pran tansyon san problem. Sa yo se bagay ki important ke ou do konen. Lot bagay m vle fè si ke nou kompran tou, sak fò metel sou tab la, pasko pa vle ke pon yet ou pi ba ke ke ou. Si m desen pon yet mwen la, li vin pi ba ke kem, nou bezwen li nan menm nivou ou bien level avek kem. So nak metel, se sak fè le pi souvan lo alon kote, wap cheke tansyon yo metel sou yo kon bagay ou lo chita, at least tout nan doktem nan, lo chita, kon kote pou me apye pon etou, pou yo pran tansyon pou ka nan menm level avek kem. And then, lot bagay ki trez important mda remen nou sonje, se pou nou sonje, le nou pral ka doktor nou, pou nou ale avek kof la. Sitou, vina ala vek machin ou gen wap pran tansyon la ka wad, doktor fiso, nan ofis doktor ya fò konen si li bon ou pa, e pi ap tou cheke tou, sa wap pran mezi tansyon an, eske li fit, eske li se sa ou dwe gen, ou bien ou sou dwe achete yon lot size. Anpil la den yo se one size fit all yo e, so ou ka pa gen trop problem avek sa. Li important pou ou cheke lis medikaman wap pran yo. Li important sou pa chanje doktor, pou fe doktor nouvo a konen men medikaman ke m la dan pou tansyon. Paske tou bagay sa ou très important. Sou pal nan emergency room nan, ou gon problem, gen moun ki mete yo nan telefon ni. Ou repran li mete medikaman ke la dan ou ka swal nan telefon ni si moun nan gon urjans, li pa ka pale, li ou kal nan telefon ni wap jwen tout bagay sa yo. So yo important pou nou gen yo, on pote ki safe, ki easy to get access to, si ou malade, ou moun ka just, ou ka di ou moun al nan telefon nou, mais tout informasyon genye sou remed tansyon. Fò wè eske gen moun ki nan yon, gen moun ki nan de, gen moun tou ki nan ka pran remed fey sou akompanyen de remed doktor bay. Sa, mande nou pou nou pran pil prekosyon ak sa, paske remed fey yo kon, ya fe pa yo, remed doktor ya fe pa yo. So sou kon remed fey, bezon fè doktor konen ou mwen metel remed mwen pran, kon kwe gon ap konya ki ou ka scan fè la, epi lap di ou
ki jan de fè liye la bon toute informasyon ko bezwen konen sou li. So sa yo très important. Pa bliye, abone sou chanel la, sa très important pou fè pou mwen paske se kado Noël mwen ane sa pou abone sou chanel la, pataje l, peze dwet go post la, epi peze kloche la pou jwen notifikasyon le nou mette video deyo. M'apresye nou anpil. Merci moun ki abone deja e ou menm ki pou abone, nou konte sou pou fè sa. C'était un honneur pour te passer la caillou pour te faire causer ensemble jeudi sous affaire Tansyon. Chanel là qu'on y a li pas même genre encore nous parler de toute qualité bagay ici pas seulement rester sur la santé mais la santé a toujours été et projet numéro 1 nous bagay que nous vraiment en pile c'est fait sûr que tout fanatique nous yo tout monde qui abonné sur chanel là et beyond qui prend l'abonné yo ki yo toujou jwen nou bagay sou chanel sa pou santé. Zanmim yo, famim yo. Nou souwete nou pase yon très bonne semaine. Nou souwete bon Dieu béni ou touche ou gade ou protéger ou. Ki fè an pile merveille nan la vie. Merci tout le monde, à la prochaine.